abariisa ku rw'omugomboro ya Nyakatonzi omu district ya Kasese nibo bashobangirirwe bwanyuma y'ente zaabo ezirikurenga omu 17 okufa ahabw'okubura amaizi hamwe n'obunyansi eki barikugira ngu nikyo kirigiriiremu ente ez'okufa. Egomboro ya Nyakatonzi etwire za damu 3 ezirimu ya Kagongi, Kagongo n'eya Kyasenda ez'abariisa bature nibihamu amaizi g'okweshera ente zaabo omu bwire bw'ekyanda konka ngu obwa hati zoona zoomire kirigiriireho ente z'okufa. Patrick Byabaseija omu bariisa nagira ngu obwa hati ente ahabw'okugumizamu nizifa ente ya miliyoni 2 nibagiguza emitwaro 20. Okwa ente tuziguze emitwaro 15 ezibandamira hansi nibazigura emitwaro 2 ente ya miliyoni 2 n'ekicweka nagiguze emitwaro 15. Sente zitukukozesa emibazi ni sente nyingi muno. Ente imwe nosanga iyo noba nogijanjabe mazire kugira enjara y'omusana uko ewerwamu emitwaro 15. Tom Kachope nawo muriisa nagira ngu bakatunga okuhaburwa ngu bari sente z'enjungu ngo obundi zikayongera hantasiya zaabo konka zoona zimazire kufa. Bakaba bamazire kutuhabara ngu tusemerire kutunga ente z'omulembe za mate nyowe nabanza kuguza zanjye nagure z'enjungu. Hati ente z'enjungu mbere nyine ente z'enjungu 15 zihoyi zafu 5 ezisigayireho tizine maizi nazo nzijja kufa. Sezi ndahura ori chairman w'abariisa barikwegitira mu kibiina kyabo muhumuza Nyakatonzi Cattle Keepers Cooperative Society nagira ngu kwiho kwezi kwa 5 omwaka ogu bamazire kuba nibaferwa ente zirikurenga omu 17. Kwiho kwezi kwa 5 nubwo amezi gatandika kubura. Ekyanda kiza cyatandika kwezi kwa mukaga cyasanga amezi gataro okukyahati konka ikyanda hakitandikire ente za kafana 17 cyakabiri okulya kwaitu omumaka ntulisibwa amate sazo ni busaho ente yusobora kukamama n'ekikopo ky'amate abantu enjaro makomo yokubamara tibaine byokulya abana nibabona abana itwe umuhango bwaitu abana nibanywa amate basokuli byokulya batanywire hati amate busaho. Lieutenant Mate Mugarwa ori omuhezi wa RDC habwa district ya Kasese na wahikira omwanya ogu nagira ngu nangwe ekindi ekiresera amaizi gabura no kugira ngu batwire nibakora orutindo rwa Kanyampara orubiresera amaizi bagasiba ngu konka obwa hati barimu nibakugigurira. So we have spoken to the engineers and they assured me that that part which they are working on the bridge is now complete. So their water is expected to be released today. Tumaze kuhandika concept mtugihandikira abantu abiruguru kukira Ministry of Water ukurora ngo nesobora kutuyamba esikyamezi kugehanya mugasani egareto mvale tanks abokwa ni kilometer nkeina bundi 5. Abana bashaba government kwebikiriza bakagumana beshera hanyanja ya Edward bari hihi Gasha kwa Gilbert Muhanguzi.